Wa mutegeri wa Wero TV no ntupa kwithira ukiwatana na nikiro aria rotura ntukweru ari na mantara tukwaria ntukweru ari ni ukonie cabinet kana a minister barabethirite bachali ne governor wa county ya Meru nwekira itu murongo ntukweru wetu na Muuna, karibu sana. Thank you. Na tuatia kuelewa puramantu babethirite bachala chali na mantu mengi na tukamberia youth were represented. Okay, ya gutega list yo kwena batari antu 10 gatuge representative ya youth itukwirigira muntu gakwenda kuona mo youth ari au ari ki cabinet lakini ugatega at most that 5 years at that 5 years lakini ugatega no tuke gutewe honestly wote muntu with that 5 and below na uraro amirete youth ya Kiogora Ntwenoti ni above that 5 ni above that. Does it mean that youth ipaulanite kana ni atakugongwa? Okay, gatotege na dimension imwe muntu no uge no ntu mu youth uri cabinet itina youth iteko represent youth lakini tobati gwetera still services iri kaeja no tone kethira youth baka represented still kwena slot nyingi chitete koeja no mbuga no tutege to kone the youth baka employed tutimba kugitega mbola ituga youth bata represented lakini no mbuge ogatega inje barabathuri mu youth ya represented kere CCs kuende in terms of KCC na age youth were represented na ngatona result kana matokeo results ngatona results. Deputy governor akwethira deputy governor ariko in the last election kana ke the last government atare a ministry lakini deputy governor status ntochio aikidokete finance. Okay kwithwa kwe ntobongo ereti mono gi cabinet ukethirwa ntochio aigi portfolio ori kaneja utima kuthara we deputy governor utena ngugiro kurito karo kithoma ngatheti kawetera ria ngavana kaumara bumarani nawe indigana mono kibakia kuthura cabinet wa 2003 kijana wa malo era vice president watweka atena ministry MP va Ford Kenya ibathukira mo kiuga tutikwenda vice president without a portfolio utengu yake thro akirita kwa una ndio ntubu ibo bwega muno butera ari Meru sorry to say lakini Rafael Muriongi bangi barauga deputy governor akara akithoma ngatheti agetera gavana kaumara mchemani agetaina lakini ira tiongo ge deputy governor kwithwa na ngari ministry important yo ikigina na ikuonania gavana ina imani nawe muno na still kuri ntu akwenda thro akithithagia na betha bena accountability no ntu ministry ne the most sensitive minister mbecha no finance no mbecha ikwejera kwa una ndi mbecha ikatuika ni kura ke ministry tomba kuboli no ntu tiro tukwirigira bethro bateamwe kwena kiri kumba kura no araka muno no ntu deputy governor no rungamirite kigene na kira okay kwa ile ababo ndebe direte kwa chalo the 10 of them kwena balance ya regions on tobura tu wa Meru ni mwe kwena balance. Yeah, very well no kumenya Meru na sub counties kenda na gutena sub county tena at least CC omwe kuma Igembe North kweja Monga Imendi South no kuona bonde by represented or the sub county yomba kuuga tutena wetu no ntu antu na ibendete kuona kethira wawari kumbuga kethira bokenda witochwa thirikari without na easy access kambuga a well balanced gute sub county tena mwe na weja kino thimenti na baire na weta gitigane westi na baire ugitaranto chio ari umwe wa cabinet CCs but again tocho na deputy governor lakini ulikane kwena option ya kuomweka kando uga uju deputy governor thura minister kwa uno no tugetigane westi na baire na CC baire ukimulitana ndio kamulito ukauga uju te CC te minister lakini thai no tugebe na baire no dimenti na baire kinyayo na manto ya performance no kona kantu baba kethira by perform to the expectations. Alright, kambo ne ntomo mbonere mto ugetagie social media akauga ambuga ororo ingibwira je education norawe na experience ya education kethira for example ija principal orari buri erudi mutuma ai irrigation lakini bakauga aringe education yako menya taitumu still atwire imwalimu atwire siasa ni chia kiama kia nat no ntwe na experience education aringe bwira education lakini ontobo buteta mono ukambuge ndira wegi nguge CC withera wegi nguge kwithira gutetheria ngavana aritanguge na minister national government weja wegi nguge gutetheria president kendari tanguge te lazima ithiro ni nguge ku ituonete Matiang'i has been a well performing minister teka kwende background ya education actually background ya ni IT lakini otego kuona mtu na kumbo perform kinyaki ministry of education same case na Saitoti nguge wetari education lakini rea aero education ministry 2003 no retereje free primary education omba ku implement very well lakini background ya weteka kwende education kwa mtu akaja kuthora mulitingoge yeteko makani experience era we nyobu ngake policy ire ngavana kwenda chi implemented ukethara we na kanyaga guchie kora kwenda na ntobako ya kwailia barabethirite bakicha lo ya Kiogora na thirite akiuria kura achia
taitumu same case no tuwe ikweria kutethia bara bataombere ku make it to the office. Okay, ntenda kugo kinya ningo idaromba kura no kurigana ntekwenda kugo ikwithirwa ikubatethia nontu kuromba kura is not a crime na inya kwaga kura is not a crime. Sure. Still we need the accountant qualified tekuga nkeja kwa kongoge accounting tha inte mbo minita nontu indaromba kura kwa una ndeke tho mtu aga perform as a CC ngogera na nenkero akametithia mbere kwithirwa orombere kura waga is not a crime. Na itokona kwe projects chethirete ikiambira iria au mbere ke government era kurukira ya kwe hoteli ya Meru County hotel nethirete yakwa. Do you think baba ka ukumatha kana baraba ukumite in such departments ngoi kethira ikirwa ma kana what do you expect? Okay, kambuge mtu akiromba kura netha na manifesto yo tofauti mono kwi mantu jamwe wi gavana wi joko na jaja ti utethia mwananchi kwi jangi ukwi joko na ja nkenderea na jono ntukinyethe itu ashinda na mtu uju ngugira ni ebui. For example, county hotel ira ni investment ine mono county government na tutiomba kuone ikare kobokangiura jora imurandi jumo nkwirigira gavana akajuthirikiria ikeja kwithirwa mbechi ira ora touga mbechi ira gachi atumairwa nkurukiri batere gutumirwa chithirwa gachingei na tumire ini bunka kingoge eonekane ekurita nontu utiri ira yo makureta mbechi nyingi muno ithirikiritwe iketha kwina project ingi for example ya Kinaru stadium etethiri lakini tukumenya stadium ande batere kuthirwa kende kuria talent in Meru kana tutho twina facility ya michetho njega in Meru County lakini ukeja gutha we project ingi nyawe ngo utaga metho kona iji nye kojuru etena economic benefit to the people iu no tugendere kana nayo ni iko kando kira tutikwenda na kira tutikuromba na kira tutikwirigira kira itu thirikari we tithithia ikurega murandi no ntujo ari jo mtu rato achinana no jure wothe ritu gutena sababu untu bra puti labo thongi ikwitha murandi jo kaya gotha jo ambiri tu mtunge lakini jo na economic benefits kire antu bara otongere ti still kwena aje kujithikire na ingwetikia batena we chance ntikwona je kathirikari kira itu na karaga corona murandi no ntujo ari jo fulani na imani na yo muno bakathirikiria ngugira munya atikirite bunka akigetethagia antu na ntu babonde bethirite vice alova keta through vetting. Titus ntochu aketa through vetting. Untu bubu ibombere county butirareo bukwa we deputy governor no kaewa portfolio okaewa ministry lakini inkwirigira bara bakithithia vetting ai candidate yo CC na bati weta kathithia vetting no ngagwetha kwina kintu akwenda kwitha lakini ibaere client de bararomba kura utekintu mbuge na kyo gya kwitha vetting na bati weta ai candidate wa CC ageta kathithia vetting kunyaka withiro vetting aka disqualified then no tu achoka ka deputy governor atiwe deputy governor lakini atena portfolio. Does that mean ende kuringana meri kuya umbere ate aina portfolio kana ministry uko kedra kwena no we deputy governor no bona ingo itokona na kurita assuming that ntakuwa bakareka akaweta haraka disqualified atweka kachoka kwa deputy governor, does it mean utena imani nwa kedra kiritangu ntakwenda kinya muno lakini ndenda kuga ojo na clieto ni IBC bagita kuromba kura institution ira chonde kiliaga mtu ibetere tagecho anti-corruption commission CID manto ja kujonde no direreti arokero tena thina academic papers itiji mtu thomi na kuga wena thomi kwa una ndiara ntikwenda gwetikia kwetha kwena thina lakini uketha kwena thina kugukuria bwega inkugwata uketha kwena thina gweta erwa ugote uqualify kwa CC kana kwena makosa ya kuoneka thena una ndio kurugura murango jwa mtu kuuma au mekinya muringi kura mtu concerned akauga mtu uju na aragwatirwa makosa kinya deputy governor gitikia ati batere kwithwa agwatirite au na ndeto atigira court no process. By saying so kana ukiwa wende kuate kinya kiogora netherete akiura kia kura kuna na kulokirete process hiyo taitumu netherete akiura kia kura na kulo does it mean to wato let's tuwe mwende ai safe on na kulokirete baba ngitotheo na nyawo no tubere they are safe otwendera uge safe assuming that process vetting assuming that the deputy governor ntocho Titus to ateta vetting on to na kurukirete inge atu vigorous no to seclude nyaba to abera you sheria iliuga bothurwa akura te kuthurwa ikwa nominated ikworo tokero we to kwenda wa minister atira no to atira appointment keja after approve a county assembly ukeja kwithirwa sheria iliuga othurwa we CC othithirwe vetting we county assembly wa approve ura no gugakara
urethwa we deputy governor urethwa no rombete kiti jau jate kumenyekana kira tukumenya thaia tukumenya twi na nominees baria na nominees baria no mwanga bete bakathiru vetting ba approve county assembly neke yo kurega kurega we wenka kwa na ndije i process mpya ara ndauga kandauga antu baba no to ja deputy governor kwi nange akurukirite andauga expectation ya kwa binafsi ntikwirigire ethirwe na makosa jomba kuoneka kiri vetting na ntokera kyo the speaker kana redrete ke tarwa speaker no tameke yele na redrete ile umbere nwe kaberia arimba no kona ka na trare in fact ata saida na kiamaini kona ka baba bedrete baichalo de bakethira bakenda kutene onwengo kana bakethira baina nkoroera ya mtu na arikirio turengire kana uto aritire let's not work with him closely. Okay, mbere mbirunte kwenda tugirongogia politics chiambairagia kumarira chiambirie kuringwa ikejagia appointment of speaker kinya tugeja CC no politics tutikwenda kwirongogia mbere tuga kaberia tate ka signed kaberia na arari signed kiraito openly kinya wengo na uga openly imanto uga kinya rira arari speaker rutere rwarungi nekeja kutho MCA baba iba mukurukire na mbere turonere 56 ikuga bena imani nawe tutikwirigira bagaruka rujo ndiura siasa ikaraiki garuka chiumbo kinyamwe watu ika interest ira bakwenda chia that time ite kwa kitant for egita riu lakini for now no tuge speaker na kira ito arenda ikaberia limba speaker ora MC barenda ikaberia limba everybody ora wiki that regime ora arenda ikaberia limba kabisa na tukiata kia on the same note ki elections kureira ndiru kwa arena kana kwerekana ati munya ata performire the first few 2 years kana 1 year kana months on top ya ambarare arekoti na tukeru ari ura ari governor Meru Peter Gatira munya netete nyawe koti kwa baina na nedirete akiwa baina enough evidence konania kura kana kidurano kigitari kyoma nokona ka progress kana wetina mbira bomba kwedira botina pace ire batere on top ya ambarare atakoti aburu au no mwanka manta jatiomba gwitora jabatere gwitarira wina mtu ko distract kwina mtu kare egutanga kwithira wina egamba kotini gutangika kwina kiulikira mtu akaragichiuragia ore kagito atia menya egamba ri kotini probability koti no itikaniria munyeka uga gutari na uma kithurano-ni kana no ireganene ko ikwari na uma wikunendere na thuriro bwega ko na ndire egamba ri kotini urikane kwina question mark itiki nkorone kinya mtu akiuma na stira alia na antu nara womba ko baikiritie murandi lakini utirega kubarikania egamba ri kotini kezi rikeja kugito bo ingachoka kibwe kairi ko na ndire inkomenya kwina distraction kwina gutangwa na gutangwa kora gukenderea mwankarire egamba ri kagitwa ngugite umba kuriteka ora umba kuriteka mtu atine egamba na tuture Meru kidogo tutakana CC kidogo munya nedirete akidamira NASA assuming that kana toyokie ngwatano ya NASA batera umba kuringo imbati bethira bakyukuma wathanine does he stand any chance kana political maisha yake politically atayakara okay gatuge thaiji tukeja gucoka kithurano ne tariki 17 mweri wa 10 na Uhuru agachindwa officially on tobra to kuona bwela ikire kulingana na numbers lakini gatuge Uhuru aguchindwa Raila no president munya etherwa ari kuraja muno kana ari iguru muno nonto akeja kuthora wengwa na araumira openly akuba support kinyabo ngo batonya wathanine bamuchokeria njara bamuchwira kira bakamunenkera nonto politics reward na tuga ni interest but kivera munya netherete akiwa wengwa 2022 akaran for presidency definitely kwa mtu aiki na sara nyawe 2022 na ibangite patithira bakera kyo muina miande kinya kithira bakoya ontonio mona yende tuwe Raila aranda Muuna ethira kya president 2022 oyo kona to munya kwe yao witira your political dreams nukona kaponde bakethira ba watambaru ikuli okay batiomba mugwatambaru bonde gutithirikare muntu ethera wake watambaru ne antu bonde barabo gwitaniria bongoki kinyoge tabirikare Uhuru thai gwethira antu bekaira t-shirt Jubilee lakini bakethira enemies ni ora batiomba gutwira na jau jonekana ato kinya kwina kithurano kwa una nde tutomba kuga munye tara kethwe na chore bonde no rayiru MP Malindi egoro isha jumu akiuga kwa munye ate batigwe to principle sure na bonde na kuona inasa bare ibatwire kwa una nde atiomba gwitara endo ikila mtu na nyatha iji Uhuru bare na mwara ukauga batena ambition wekinya 2022 kwa kwa ante kwenda ruto unini kwenda kurungama lakini kiu tikigiria kia mtu wagite
thaira gukenda atetheritie timu ichinda kura ko nasa ke ya ukuma wathanine munya position ine njega mono ike ya wache ikeja kwanga kura okay kambuge munya situation irari thai ni ratuga you have nothing to lose mbere mano chindi gite kya ngavana uyo methirikari na aja ange Jubilee bate kwenda we jande okinya kethira bate kumwira indirectly kira gyotumeta ndera ga kumenya jande Jubilee akethira me ali mingi no ndo atari ku in the first place kwa una ndi thaiji he has nothing to lose eta kinasa inwa batere kwithirwa ari no ndeje ingi ate kwendeka he has nothing to lose lakini ikeja gutwika thaiji ba gwita bachindwa nte kuona je kamunyago lose completely no ntwa mbere thaiti agwikia na kiuga ka kethira gutunywa na nuko akethira yo methirikari naze chindo akethira yo methirikari kwa una ndi akethira no ena kanya kange ga guguchira indaretere kura na kinasa akethira akithima political weight yewe lakini kira nkomenya gikamuringa na inya mono igintu kitwita Mount Kenya anto mono Meru teka kwende bara warm up kira ila presidency teba inge support yo nyoka mitaka gikura ile irari ingi utiomba kuga anto mono iba kwenda nasa Meru county na ara umirere onia Jubilee party bond na machine lera Mount Kenya ate kubenda kana na kurwa nabo nandi baraitere nchubo ga baigwata twekinya 2022 tionde ikethero igicho agora munyare kenda atemwa i Mount Kenya politics bona ndi ari anto athuku mono kinyake ya kwithira bagachinda ka bagachindwa so political dream na mpinya no mono na mpinya no mono tuga very bright no ndo bambere twekinya 2022 abonde bagatha bakiroja munya bakiuga ojo ari mtu onasa na bakathikirwa Meru na kwa nasa mbo inyo bakethera ba imuria na ntuko eru ari mbo mathabu ya +1 -1 Isaac Ruto nethirite akiuma akinasa renge achoka ki Jubilee any political differences kana I safe in any way na no come rival mnene muno ke tago ke tueke William Ruto no likana mono siasa icha perception siasa ni uranto bona na ndio keja kwithira anto ibone Ruto agita saindira nkoro cheo jikobera Jubilee ni oi stronger Jubilee ni oi nakainya nkoroki ona ndinya bugeta bukawata mtu tikura akoreta for example ja wona Raila akija akajukia bakoyigwa mwere bakirugi ntomukendia baraba tikaba koro imndo nyako oro kirugi ntomukendia ari bio Meru atiomba kumenya lakini still no ndao kwithira ukiona yantu kinyana ara twina support kenda nkoroni wethira wi mtu kwenda upu support yona ati wenka ende thai no tuge kweja kwa Ruto ki Jubilee igoteithia Jubilee mono methone ya Kenya baraba Rift Valley na gisiasa cha Rift Valley mbere turekia owethirite Hassan Omar nethirite nyawe akirisa na kiwa tithira kya Secretary General Wiper ne does it lower nasi nene we kana ne kumiza nasi nene we mono lakini urikane Omar alitoroka nasa no ntoba kumenya njoho ari au njoho akeja kwithiro ari aki nasa oju Omar atena egita ria gushaini njote we tena egita ria gwitaitia no ndo bombere nwije njoho imndo gwije Kenya yonde ena siasa cha upinzani na no tuiba chindana aguchindwa nye beje egita ria njoro kethero akene ngero kanya kambere no asa njoho lakini kuma kwa we iko no kumenya mtu wonde support keno ndo turauga kweja kwa munya kina asa iko kuongera kura nyakethwa ne mwe wake watwega ata baringirite lakini this time round yako baringira kana mwe kurwa we +1 wira ni kuongera ndebe nasa lakini ukejoteka kuma kwa Hassan Omar iko kugeta bora iko taura nasa muno especially ki kura cha coast no ndo na supporters bawe na arake nda witiring witikia ba muthi ngate nyethe ati bonde na tukire kenda ndo nchokeria na 2 seconds 15 at most Isaac Ruto akuma nasa weta Jubilee munya akuma tuwewe akuma piania weta nasa no akethira akitera kia bakia kana no akamatite kura inyingi kibaba ile munya narare akura inyingi mono kuwa kethira kiu aya lakini ambongere lakini nte kuona je kageta na kura ngirima kana jaire ja thate irare nacio nte kuona jageta cionde nyoka thikira rwaria rwandu atika matira cionde achikero tere lakini menye wichare cha governor teacher president yes teacher president okay niboya sana ntuba kwithira thank you Kenya ketu namutegeri imona tukwithirite tukiaria no tukwitha tukia warata mantu kana tukiaria mantu ya Meru maminista barabethirite bagicalo kwithira by minister ndene account ya Meru kwithinya tukiaria national politics kana siasa chende kuru yonde ya Kenya kinyandama ire ikoneka ndene ya siasa no twakinya twaria rwantuko yetu orobwerwa rion mwana yetu amathithia nekezia